ia le je kemana daripada bernajis. Wa misluhu ma law laqa badanahu syai'an minal kalbi fi ma'in kathirin. Saban dengan dilih ia le buno hamenaji, barang jikalau tersentuh badannya seseorang akan sesuatu daripada anjing dalam air yang banyak, kepeh kitanya ngan asai dalam ia yang le, makanya pekerjaan tidak bernajis. Karena barang yang disentuh le asai akan yang barang daripada basah yang mutasil dengan asai itu ba'at daripada ia yang banyak, dengan bersalahan barang jikalau nampak kana diimsak asai dengan tangannya dan dimetegalam di atasnya meregam berat hana perantara di antara kulit danyo dengan kulit asai, hanya tersentuh nyana perantara, iaitu ia yang lebuno na yang diduk di antara gitanyo kulit gitanyo dengan kulit asai.